Силвино, рековте, Блицкриг. Blitzkrieg je, sad ću vam objasniti šta je. НАТО очекуваше брза интервенција, брз успех на интервенцијата. Da, NATO hoće spektakl. Oni su rekli da će agresija biti spektakularna, da će trajati 96 sati i po metodu Blitzkriega. Blitzkrieg znate iz kog perioda istorije 20. veka potiče. A šta je suština toga? To je bio u stvari jedini način da ubedi saveznike da pristanu, da učestvuju i predviđene su bile 4 faze. Prva faza je znači limitirana ciljevima. Prva faza bi trajala 24 do 48 sati. U toj fazi bi trebalo biti uništen PVO sistem, raketni sistem, vazduhoplovna infrastruktura i još neke bitne pozicije. Zatim bi bio ultimatum jugoslovenskom rukovodstvu da položi oružje. Znači, onda bi naravno došlo do pregovora i došlo bi do toga da uđu sa kopnenim snagama na jedan, drugi ili treći model. Ukoliko to ne bi prihvatilo jugoslovensko rukovodstvo, onda bi sljedeća faza još od 24 do 48 sati bila koja bi prešla u takozvanu fazu apokalipse. Vi znate šta je apokalipsa, znači to je odmazda i uništavanje svega postojećeg. Oni su to već primijenili posle toga već u aprilu mesecu kada je počela agresija, znači, što znači uništit će puteve, uništit će mostove, uništit će energetski sistem, uništit će sistem za naftna postrojenja, izvore energije, zatim skladišta najveće i tako dalje. Dakle, Jugoslavija bi se, odnosno Srbija, sad o njoj govorim pre svega, jer sa Crnom Gorom je postignut jedan bio tajni sporazum između Mila i NATO-a, druge prirode, da bi Srbiju bacili na kolena i da se ne bi mogla oporaviti, da bi zimu provela u gladi i hladnoći, u umiranju, znači i da se ne bi mogla podići iz pepela za više godina. Znači to je suština faze apokalipse, to je 96 sati znači obećanja da će to trajati toliko i to je suština Blitzkriega. Има одредена информација која е дел на полициските, дел на војните сили од теренот ја кажат, а тоа е интервенцијата на српските безбедносни структури во селото Јуник. Да. Дека има средба Ричард Холбрук со Слободан Милошевич, каде што тоа е на есента 98 година, каде што Холбрук му кажува на Милошевич дека на ситуацијата на теренот е таква што доминират албанските структури, УЧК, ОВК или како се нарекуваат у тој временски период, дека тие имат контролата на теренот и дека е добро да се направи одреден договор. И тога следува српската интервенцијата на српските безбедносни структури во Јуник, каде што во рок од неколку сати се разбиени албанските структури на УЧК и на ОВК. Дали се точни тие информации? Не. Бидејќи дел од српските представници на војното разузнавање ги има давано посебно во телевизиски емисии. Ne, ja samo da vam kažem da je model Merkale u Bosni pripremljen bio kao povod u Račku. Со Вилијам Вокер. Tako je, da, sa Vokerom. Znači, i onda je to bila samo jedna međunarodna, da kažem, predstava za međunarodnu javnost o zločinima nad civilima. Došlo je iza toga, posle toga do Rambouillea koji apsolutno nije bio, apsolutno nikakvu ambiciju od strane američkih i ostalih snaga koje su učestvovale da bi došlo do sporazuma, jer vi znate za ono da kad je ovome Tačiju Olbertova rekla ako Srbi pristanu, znači mi ćemo onda podići cenu. A ako ne pristanu, onda ćemo opet izvršiti agresiju, tako da praktično agresija je bila neminovna. Ali samo da vam kažem, znači sljedeće još, znači 1. oktobra, znači do 1. oktobra
1998. godine, ovo što sam vam pričao oko one demonstracije, šta je sve uništeno i tako dalje, znači oko medijske pripreme i svega ostalog, već smo znali da će tokom prve polovine oktobra doći do agresije bez ikakve dileme. Znači, ja sam 1. oktobra od francuskog oficira dobio napismeno na dokumentu iz NATO-a, dobio sam strukturu samog plana agresije, ali sam ušao u NATO 29. dan ranije, ušao u NATO i u NATO sam dobio informaciju u sedištu kod visokog funkcionera jedne članice, datum kada će doneti odluku o agresiji. 29. septembra govorim i dobio sam datum da će odluka biti doneta 12. oktobra i da će agresija biti započeta u narednih nekoliko dana. Sutradan, odnosno ne sutradan, nego tako je sutradan, ne, 29. Preksutra sam ja već bio sa francuskim oficirom, ali pre toga sam imao od drugih ljudi iz NATO-a, vrlo visoko rangiranih, o svim ovim detaljima. Meni je nedostajao jedan krucijalni dokument, a to je koji je negde liči na, da kažem, neki original, koji je izvučen. I ja sam onda između ostalog pokušao da dobijem od nekoliko ljudi. Imao sam, da kažem, bio sam u cajtnotu, znači vreme me je na neki način pritiskalo, bio sam psihički veoma napet i hteo sam po svaku cenu da dođem do tog papira i ja sam po dvojicu, trojicu dnevno konsultovao. Na kraju sam došao između ostalog do Francuza, tu sam se zaustavio, on je rekao u tom restoranu Sudbina koji ste vi tu naglasili u pitanjima. Grčki restoran. Tu je više bilo konobora oko nas nego što je bilo gostiju. Mislite da znaje? Molim? Mislite da su znali? Mislim da su znali da smo mi tu. Zašto su znali? Zato što su posle toga sam ja dobio pismo žandarmerije koja mi je postavila 10-ak pitanja da odgovorim da li sam toga dana bio tu u to vreme, da li sam bio u tom restoranu, da li sam vozio ta i ta kola, da li su kola bila tu i tu i tako dalje. Znači ali ja se nisam toga bojao više, apsolutno. Mene se uopšte nije ticalo. Ja sam diplomata, biti srpski diplomata u to vreme je nezahvalno, ali ja sam bio, da kažem, hrabar čovjek. Znači, i samo da vam kažem, on je meni obećao, on je došao kod mene naredne večeri i doneo mi je taj dokument. Ja sam dokument, kad smo se rastali iz mog stana u toku ponoći, ja sam otišao u moju ambasadu. Taj moj put do moje ambasade je bio, više sam išao mrtav nego živ. Noć je, nemaš nikoga oko sebe. Došao sam, uspeo sam da ga preradim, dostavio sam ga 2. oktobra je bio u Beogradu. U Beogradu je osvanuo plan. Kolegi načelnika Generalštaba je video šta je na papiru i rekao je svi su naši ciljevi bili otkriveni, znači pozicije su tačno se znale, snimljene su ranije i onda je došlo do naredbe da se izvrši razmeštanje ciljeva, znači promjena lokacije. 7. 8. oktobra su američke snage vazduhoplovne izvršili izviđanje poslednju verifikaciju ciljeva odozgo, znači i ustanovili su da nema nijednog cilja više. Znači i 12. oktobar kao dan kada su se ambasadori sastali da donesu odluku da stave svoj potpis u ime svojih vlada za početak agresije, nisu imali na šta da stave. Onda je Solana krenuo sa Clarkom i sa još grupom generala za Beograd i došli su na svoju, da kažem, ponudu, su pokazali pred Miloševićem da ih želi da pregovaraju. Došli su na pregovore sa ciljem da se relaksira cela situacija na Kosovu, tako što će se deo snaga jugoslovenskih izvući sa prostora, neke da se smanji broj brigada i policije i da se na neki način zaustavi namera o agresiji. Naravno, postignut je sporazum i tu je sporazum postignut i oko čuvenog zločinca Vokera koji je došao sa 2000
svetskih zločinaca koji su harali po svetu, ubijali, kao posmatrači međunarodni i tako dalje. Eto, i tako je, agresija je zaustavljena. Moja posljednja informacija iz Brisela, 27. oktobar je dan kada su isključeni, kada je, da kažem, motori na avionima i svega ono što je pokrenuta mašinerija od strane NATO-a. I moja posljednja rečenica je bila agresija je izbegnuta, opasnost nije prošla. Ona je došla u martu. Generale, spomenate francuski oficiri. Spomenate predstavnici na Francija. Da. Od tamo ги добивате клучните информации? Не от тамо. Кој ви ги дава клучните информации? Вие раскажувате во дел од вашите интервјуи за одредена средба кој имате во седиштето на НАТО. Sve su ljudi koji su radili, većina ljudi koja je radila u NATO-u, znači iz različitih zemalja, znači toliko mogu da vam kažem. Dalje, jedan broj ljudi, pazite, vi tamo imate tu mrežu koja vas izuzetno zanima i sve druge. Ja sam je u internim svojim krugovima u kojima sam se kretao i koji su radili paralelno sa mnom, jednako zainteresirani za sve događaje koji se dešavaju u NATO-u, mi smo je nazvali mreža Olimpik. Olimpik je zbog 5 olimpijskih krugova i vi imate ovde i 5 centara moći iz kojih se nalaze vrlo važne ličnosti koje se bave vojnim aktivnostima. Imate prvo NATO kao najveću, pa imate Partnerstvo za mir, u kome su također oficiri, vi ste imali i u NATO i odnosno u partnerstvu sam upoznao vašeg jednog potpukovnika sanitetske službe. Možete misliti koliko je ozbiljna vlast bila koja je postala potpukovnika sanitetske službe da prati, da bude predstavnik Makedonije u Partnerstvu za mir. To je jedan divan čovjek s kim sam se ja i povremeno i družio, nije ni bitno kako se zove. Zatim imate Evropska unija je imala svoje vojno krilo koje se zvalo Zapadna Evropska unija. Zatim su imali vojni atašeji pri državama koje imaju svoje diplomatska predstavništva, ambasade u Briselu i postoji krug, 5. krug, to je znači 4., 5. krug sam sad zaboravio kako se zove, svejedno. Uglavnom 5 krugova, 5 struktura u kojima se nalaze zvanično inkorporirana lica više ili manje koje se bave vojnim pitanjima. Među njima sam ja imao svuda nekoga, ne u svakoj zemlji naravno, ali tamo postoji jedan veliki ja sam kao predstavnik naš, odnosno zamjenik ambasadora pri Europskoj uniji, ja sam bio stalno prisutan na sednicama različitih nivoa u Europskoj uniji, u Europskom parlamentu, bilo čak da se dešavalo da li u Luksemburgu zasedaju ili zasedaju u Briselu, pa čak i u Strasburu i tako dalje. Znači, ja sam veliki broj ljudi tamo upoznao, vrlo značajnih ličnosti i imate parlamentarnu skupštinu NATO-a koja je vrlo često zasedala, gde su uglavnom ljudi iz sfere diplomatije, vrlo obrazovani, vrlo pametni i tako dalje. Veći deo su penzionisani, oni se bave, ajde da kažem, nekom parlamentarnom demokratskom politikom NATO i tako dalje, što nema blage veze, ali su povremeno zasedali. U tim strukturama postoje ljudi koji apsolutno znaju maltene sve šta se dešava i ima veliki broj instituta u Belgiji koji se bave geopolitičkim pitanjima. I ja sam tamo mogao da idem kao i svaki drugi diplomata ili građanin, tako što se prijavim, znači oni me registruju, ja dobijem poziv i obaveštenje o dnevnom redu i jedino što je bitno tamo, a to je da ti naznači koliko košta ručak koji moraš da platiš tamo. Inače tamo možeš i da spavaš, možda učestvuješ ako hoćeš u nekoj debati, postoje pauze, postoji razni kružoci, možeš razgovarati s kim god hoćeš. Na način kako će razgovarati je stvar
tvog obrazovanja, tvog predstavljanja, tvoje inteligencije, tvog interesovanja i tako dalje, znači kulture i onako ukoliko im budeš, da kažem, pristupačan i ukoliko osjete da imaju posla sa jednim čovekom otprilike takvog jednog nivoa, kalibra, a pogotovo što dolazi iz zemlje kojoj danas ili sutra preti agresija i o kojoj svetske priče i mediji govore šta ona to radi tamo sa Albancima i tako dalje, da nema ljudskih prava, da nema ovoga, da nema onoga i tako dalje, onda za njih postaje interesantno da čuju od tog diplomate šta on o tome misli i šta on govori i tako dalje. Tako sam ja vrteo priče, tako sam ja do tih ljudi dolazio, s jednim brojem ljudi sam uspostavio prijateljske veze sa nekim ljudima. Neki ljudi su bili vrlo voljni da mi u nekom narednom susretu kažu neke informacije do kojih su oni znali, saznali ili ličnim zainteresiranošću ili im je došla do ušiju na jedan, pa da kažem, potpuno regularan način. Вие сте имали пристап, сте влегли во НАТО? Вие сте влегли во НАТО структурата? Сте биле присутен на терена НАТО? U NATO sam ulazio onda kad sam imao potrebu. Znači imao sam često potrebu i dosta ljudi koje sam poznavao iz civilnih i vojnih struktura, jer u NATO postoji, svaka članica NATO ima svoju ambasadu. Ona se sastoji iz vojnog i civilnog dela. Vojno delo čini politički komitet, politički deo, vojni deo je deo vojnog komiteta. A svi oni imaju čelnog čoveka koji čini u strukturi NATO vrh, znači vojni komitet i politički komitet. Politički komitet sprovodi odluke sa nivoa sastanaka ambasadora i delegira ih vojnom komitetu na operacionalizaciju. Vojni komitet čine, na čelu su generali, 19 generala iz svake zemlje je po jedan i grupa oficira, zavisno od veličine zemlje, manja ili veća. Znači, različite su profila, različite strukture, obrazovani oficiri i postoji, to je u Briselu, i postoji u Monsu, na gradiću na granici sa Francuskom, postoji generalštab NATO-a, znači koji vrši pripremu, izradu planova za agresiju. Znači, on dobije od vojnog komiteta zadatke. I u toj strukturi, naravno, ja tamo nisam ulazio, tamo nije moguće ući, znači, ali ovamo sam ulazio kao diplomata koga je pristao da primi jedan ministar savjetnik u jednoj, recimo, primjer, delegaciji, odnosno ambasadi Grčke ili, recimo, Italije i tako dalje. Ja sam, naravno, prošao bezbednosnu proceduru, onu koja je inače preko skenera i ostalo samo najavljen, prethodno sačekan, ugošćen sa kafom, obavio razgovor, pitao šta me interesuje. Često nisam dobio odgovor na šta koji sam hteo, ali sam dobio kontra odgovor koji je netačan i koji je pokušao da me dovede u zabludu, a ja sam samo išao na potvrdu odgovora, odnosno onoga što ja već znam. Major Binel, major na Француската армија, тој ви ги дава информациите. Да, ali ne u sedištu NATO. Не, во судбина, нели? Molim? Ne, nije to, nije naši, mi smo imali češće kontakte još od jula meseca. Не, судбина, ресторанот, тамо е средбата. Ne, tamo sam ja od njega 1. oktobra tražio dokumenta. Ja sam njemu rekao, slušaj, ti znaš da ja znam sve. On je znao da ja znam sve. Znači, u celoj proceduri donošenja odluke taksativno do tog dana o odluci o agresiji i planu i tako dalje. Znači, u Beogradu ništa nije bilo nepoznato. Meni je nedostajao dokument da pošaljem pisanje. Operativni plan. Tako je. To je bilo dava operativni plan. Tako je. Onda sam ja njemu rekao, onda je rekao, pa dobro, kad sve znaš, šta hoćeš, šta ti treba? Ja mu kažem, treba mi papir, tim rečima. Pa kaže, ti znaš koliko je to opasno? Pa kažem, znam. A kaže, ali ja to nemam. Ja kažem, ti znaš ko ima?
Time smo završili priču. I on je rekao, u redu. I naravno nabavio ga je i donao ga je kod mene sutradan. Dobro, mu plaćate? Molim? Se plaćali za tije informacije? 400 maraka ondašnjih je koštao Binel Jugoslaviju. Za ručak ili večera? 2 ručka i 2 puta kod mene po 2 flaše vina. Во Виноград, така ли сика ресторанот или кафаната кај што Ne, имате? ne, vino... Не, vino smo Виноград. bili- Molim? Виноград, јел се тако зове кафана? Vinograd je jedan restoran u kome smo bili, to je srpski restoran. I sudbina znači, Grčke. blizinu NATO-a, molim, i drugi je sudbina Grčke. Ali smo se mi vidjeli kod mene kod kuće i u šetnji. Добро, генерале, тоа е веројатно најголемата афера после формирање на НАТО, Da, кај што оперативните планови на НАТО се добиваат. da, Кај што држава која треба да биде бомбардирана, da, ги добија плановите дека тоа ќе биде есента 98 и подоцна дека ќе биде пролета 99 година. da. Затоа ве нарекуваат нели Джеймс Бонд и затоа се апси мајорот Бинел. Вие сте Da. протерани од Брисел или морате да го Ne, ja напуштите? nisam proteran. Morate da го Ja sam напуштите proteran onda kad sam ja napustio. Брисел. Kad sam ja napustio, znači... Тоа е doga- декември 98 година. To je kraj 98. decembar, tako je. Da. Znači, oni su, kad su se vratili iz Beograda i kad je postignut dogovor sa Miloševićem, kad su oni odlučili, oni nisu imali... Solana, Visli, Clark, Jeste, Togačat, oni nisu imali mogućnosti da izvedu agresiju. I onda je, ponudili su varijantu za koju su mislili da je Milošević lud i da on ne zna da je bila pripremljena sutradan odluka, nego je jednostavno igrao sa njima. Oni su rekli pa ajde da vidimo, možda je moguće da se nađe neko drugo rješenje i tako dalje. I naravno, tako su i jedni i drugi mislili da su jedni druge prevarili. Vratili su se u toku noći, 12. na 13. oktobar. I Savet NATO na nivou ambasadora koji je ovlašćen da potpiše odluku, znači je obavešten o sporazumu koji je postignut u Beogradu, znači i o tome da su podati uslovi pod kojima do 27. oktobra pod koje Milošević i oni treba da ispune, jer smo mi istovremeno naše uslove postavili. Znači da bi bile mere poverenja, oni su poslali svoje pilote na naše aerodrome, mi smo poslali naše pilote na njihove aerodrome. Prema tome, znači, ako se njihov avion podigne se naši. Tako, znači, tu je ipak odigrana jedna fair igra. Naravno, fair u tom momentu, kad je izbegnuta agresija, ali u njihovom glavama je ostala, znači, sljedeća etapa u proleće. Prema tome, kad je ta odluka doneta da se odustaje od agresije i da će se procedurom doći do drugih rješenja i tako dalje, onda su krenuli u pretragu kako su otišli planovi. I onda su naravno našli francuskog pukovnika drugog, koji je po zahtevu Binela, a u ime generala njihovog, zatražio da mu oštampa deo plana. On je to uradio, on je doneo i onda nije ga dao generalu, nego je jednostavno bio namenjen meni. I on je došao kod mene uveče i doneo ga meni. I ja sam ga naravno, celu priču sam ispričao, već prethodno. Onda je, kad su pukovnik je ostavio, 5 ljudi je stradalo u toj francuskom, 5 oficira, 1 general, 3-4 potpukovnika, pukovnika i Binel. Znači 5 njih im je ugašena karijera na neki način, jer su svi bili na neki način umreženi u tu priču. Nije Binel nikoga njih izdao, ali je istraga je pokazala u stvari ko je gde i kako ulogu odigrao. Onda su oni pitali kome je pukovnik dao, on je rekao dao je Binelu za generala, pitali su generala, general je rekao nije dobio, onda su Binela skrstili mu ruke i rekli ti ideš sad za Pariz i odveden u istražni zatvor. Tamo je proveo, to je znači negde 17. mislim ili 19. oktobar, znači tamo je proveo do 31. oktobra i priznao je sve, celu priču je priznao, da je kontakt imao sa mnom, da je meni dao i tako dalje i šta je dao i ostalo i onda nije znao, ni naslučivo nije da sam ja oficir. Ja sam već bio general u toku leta tamo. Znači već imate unapreduvanje? Ja sam već unapređen ovde u strogoj tajnosti. Znači, unapređen sam u čin generala u toku 16. juna
98. godine i taj ukaz, kako se zove dokument u kojem se unapređuju generali, on je samo sklopljen zapečaćen u jednu fasciklu i zatvoren u jedan trezor i čeka moj povratak. Meni je samo rečeno, zakitio si se. Samo toliko, zakitio si se, znači imaš grančice na ramenu. Ja sam razumeo da sam unapređen. Moja supruga je tada bila u Beogradu i ja sam bio sam u Briselu, bez porodice. Deca nisu bila, ćerka i sin. Znači, ali sam ja tu informaciju dobio u stanu i nisam imao mogućnosti ni sa kim, nikome nisam niti smeo reći, niti sam imao mogućnosti da sa nekim popijem piće. Ja sam jednostavno bio tužan, to je visoki čin koji se dobija, znači kraj karijere za jedan mali broj oficira. Ja sam jednostavno nalio 2 čaše neke rakije koju sam imao. Ja sam jednostavno sedao za jednim ovakvim stočićem. Ovo je sad ovako intimna priča. Ja sam gurnuo onu čašu drugu, prolio je kao da je neko popio i ja sam popio ovu i mogu da vam kažem da sam se skoro zaplakao ili možda sam se i zaplakao. Eto, tako sam proslavio čin i onda sam ostao tako dugo u stanu i to je to. Znači, niko nije znao za to. Binel nije znao da sam oficir. On je rekao da je planove dao izvesnom srpskom diplomati Jovanu Milanoviću. Toliko. Milanović. Jeste. Ни остана една-две работи кои во целата приказна ги почнавме не и кажавме. Рековте Швајцарија, Франција и Албанија има одредени центри за тренирање на овие структури на УЧК Новака. Имам 2 прашања до вас. Дали структурите на УЧК Новака требаше да бидат пешадија при евентуално НАТО интервенција на просторот на Косово? Дали беа тренирани за тоа? И од кого беа тренирани? Од кои структури? Нели се говори дека тоа биле американски структури? Не, речemo otvoreno. Дека биле структури? Ne, trenirali su ih Amerikanci, trenirali su ih Albanci. Jedan deo rukovodstvo je uglavnom obučavano u Nemačkoj, u Švajcarskoj i Austriji. Nikakva tajna nije. I u Austrija. Molim? I u Austriji. Austrija, tako je. I Austrija, da. Švajcarska, Austrija, Nemačka, Sjedinjene Države i Albanija. Имаше ли оперативни планови за интервенција против Македонија, против Скопје, аеродромот во Скопје, од СР Југославија, бидејќи Македонија тогаш, како што велите, беше седиште каде што беа стационирани 20.000 американски војници, кои може копнено да интервенират. Дали имаш оперативни планови за напад на Македонија? Не. Во тој временски период? Никад. Иначе вие одлучувате дека треба да се вратите во Македонија. Односно се вратите во Србија, во Белград. И се враќате преку македонски авиотранспорт. Да. On je srpsko-makedonski. Pa togaš imаше... Sad ćemo reći kako. Sad ćemo reći kako. To je kompanijata Matner i makedonski aviotranssport. 19. novembra meni je naređeno iz Beograda da, prvo ja sam bio blokiran jedno vreme od strane žandarmerije i policije belgijske, a onda su me ostavili relativno mirnog, ali se ja nisam kretao po gradu, nisam radio ništa, meni je naređeno da više operativno ništa ne radim, da čekam dalje penzioniran James Bond. Da, razvoj situacije. Da li će me protjerati? Ako me protjeraju, da budem spreman, naravno da napustim u razumnom roku koji je predviđen tom odlukom. Oni su, znači, 15-20 dana razmatrali u Belgiji šta će da rade sa mnom, koji postupak da primeni i tako dalje. I 19. ovog novembra je zasedao Evropski parlament, odnosno ne Evropski nego Belgijski parlament, i dnevni red je bio špijunaža srpsko-francuska u Belgiji. Sa Francuzom se zna šta se desilo, u istražnom zatvoru je, znači, a šta će sada raditi sa mnom? I onda su zvali da to referišu ministar unutrašnjih poslova i ministar odbrane. Naravno, oni su bili u jakoj neprijatnoj situaciji, opozicija bila jako navalentna na njih, pljuvala ih je, ponižavala, kakve su im bezbednosne snage, kakva im je vojska, kako je moguće da im špijun 4 godine tu vršlja po Belgiji i tako dalje, šta će da rade sa mnom i tako dalje. I sada opcije su bile sljedeće. Jedna je opcija bila da me proteraju, da me Belgija protera. Onda pravnici su rekli
to se kosi sa Ženevskom konvencijom o diplomatskim statusu, ne može Belgija da ga protera jer on nije akreditovan pri Belgiji. Da me protera Evropska unija, ona nema mehanizam za proterivanje, to je ekonomska institucija. A da me protera NATO ne može jer ja nisam povredio teritorijalni niti nacionalni suverenitet ni jedne zemlje. Znači, drugo ili posljednje, ja nisam ukrao planove, meni su planovi donešeni kod kući. Prema tome, znači, meni je mogao neko da donese, da ih ostavi i da ih ja neću uzeti. Jednostavno, ne trebaju mi, da sam ih spalio i tako dalje. Ovako, to je više vulgarno sada. Prema tome, znači, i onda su rekli, pa ništa, zaključak je, imam ja taj dokument sa skupštinskog zasedanja. Na kraju je odluka bila, ajmo sačekati istragu u Parizu, pa ćemo vidjeti šta će se desiti sa Binelom, pa ćemo onda doneti odluku. Istraga u Parizu je trajala 10 mjeseci, on je bio u istražnom zatvoru, ali oko mene se stezalo klupko. Ja sam negde u polovinom januara, naravno, isticalo mi je diplomatski status u Belgiji, jer Belgija daje diplomatski status za sve diplomate bilo gde da su akreditovani u međunarodnim organizacijama, institucijama, bilo NATO, bilo Evropska unija, bilo partnerstvo i tako dalje. To je odluka takva ili sporazum između Belgije i Ujedinjenih nacija i onda je i ostalih struktura i onda su namera je otprilike bila sljedeća. Postojao je plan Alfa 1S do koga sam ja došao, to je plan u kome je bilo moje ime i prezime jednog od 30 za likvidiranje. Znači do njega sam došao i znao sam da će mi se to desiti, zato sam ja otišao sa kartom u jednom pravcu, kao sam rekao na početku. Drugo je, mogućnost je bila da ukoliko me država ne povuče, nego pokaže drskost i dalje pa me zadržava tu, a oni još uvijek ne mogu da donesu odluku o proglašenju da sam persona non grata, znači onda će mi zadržati dokumenta, ja sam dužan, odnosno moja ambasada, da pošalje najmanje 10 dana ranije dokumenta na akreditaciju novu, za novi period, bilo da je to 15 dana ili 3 godine ili tako dalje, da mi se produži diplomatski status. Znači, oni bi tada zadržali ta dokument iz tehničkih razloga koji bi prešao datum kada meni 15. ili 16. ističe već postojeća dokumenta, onda bi se ja našao na ulici, znači bez diplomatskog imuniteta, sa mogućnošću onda da me bilo ko likvidira, znači i da se to proglasi da je to u stvari da sam ja učestvovao u nekom banditskom procesu, da mi možda podmetnuli bi mi drogu ili nešto bi mi uradili i tako dalje, tako da bi ja došao u jednu situaciju da me čak ni porodica ne bi uzela nazad. Koji da ve likvidira? Molim? Ko da vas likvidira? Koji da vi likvidira? A to već ne bi mogao da kažem. Ako ima plan, ako ste došli Molim, do ne, nisam ja ništa dalje vam rekao. Ne, vi velite ste došli do plana Alfa. Znači, pazi, tamo je ubijen konzul pre toga nekoliko godina, pa je ubijen ambasador Rolović u Švedskoj, pa tu imaš, znači, ustaški pokret, imaš ekstremne muslimanske snage, imaš ove raznorazne druge i tako dalje i tako dalje. Prema tome, ima kandidata za likvidaciju, za pare, ne vaš velike pare ne bi mu verovatno niko dao, jer je stvar završena, ali u svakom slučaju ja sam bio bezopasan više ni za Belgiju i za NATO. Ja sam bio, kako bi rekao, imuniziran i zaleđen. Znači ja sad samo postojim kao figura koja je otkrivena i koju sada još država ne povlači. Znači, sada, znajući za to, onda je doneta odluka da se ja izvučem preko Skoplja, tako što su uvedene sankcije našem aviotransportu, JAT-u, i onda je sporazum postignut između Makedonije i Jugoslavije, odnosno Srbije i Makedonije, da JAT preda avione makedonskom aerotransportu, da ih prefarba i stavi oznake, a da predstavništvo ostane
srpsko u Briselu i posada da bude srpsko. To su Belgijanci znali, ali to nisu mogli da utiču na to. I onda je odluka bila da avioni lete, znači Skoplje, Beograd, Skoplje, Beograd, Brisel, Skoplje, Beograd, Brisel i kruži. To je bila jedna od mogućnosti moje evakuacije i ta odluka je sprovedena. Ja sam došao na aerodrom određenog dana, 18. decembra. Tu mi je uručena blanko karta koja je tu popunjena od strane predstavnika JAT-a. Zadržan sam na aerodromu ja i avion jedno sat vremena dok je procedura trajala, dok se vidi da li ja stvarno odlazim i kako odlazim i tako dalje. Nisu me uznemiravali, samo sam znao da imam obezbeđenje njihovo oko mene, odnosno snage bezbednosti, ali sam imao ja svoje iz srpsko. Znači nije moglo tu ništa da mi se desi. Posljednja stvar koja je mogla da se desi, to je prilikom ulaska u avion, kada je avion se odlepio na pistu, to vreme je bilo aktualno još uvijek, ili tek je započelo bilo ono da se prtljazi pregledavaju, da nema nekoj eksplozivnih materija, ovoga, onog i tako dalje. I onda moglo je da to su činili u Beogradu i svuda, u međunarodnim aerodromima, a to je izađite na sred piste i iznesite svoj prtljag, pokažite i tako dalje. Tu su mogli da mi skrste ruke i da me vrate nazad. Naravno, oni to nisu radili. Vrlo civilizovano su me pustili da napustim i došao sam u Skoplje, odakle sam počeo karijeru, tu sam na neki način završio. Nisam završio tu, ali vratio sam se, što kažu, na jedno mesto gde su uspomene navirale tako da su mi mozak probijale od sećanja da sam tu živeo do trenutka gde nikad nisam bio u opasnosti, sem da me neko pogazi u saobraćajki, i da sam tu bio u velikoj opasnosti jer aerodrom bio pun američkih vojnika, oficira i pite Boga koga ne. Avion je za moju nesreću nije krenuo na vreme, nekoliko sati. Ja sam tada pomišljao da je moguće da ga zadržavaju još uvijek zbog neke odluke koja negde treba biti donešena da me eventualno pokupe. Nije se to desilo. Govorili su da je magla u Beogradu, da avion ne može da sleti i zaista je tako bilo, ali onda kad je poleteo, on je sleteo u Niš. U Nišu smo prebačeni na autobus i ja sam u 2 sata noću osvanuo ispred hotela Slavije 19. decembra na Svetog Nikolu 1998. godine. Ima li traga sve to ova? Šta? Ima li traga sve to ova vijetnamski sindrom? Da li ja imam traga? Naravno. Naravno, taj trag se u zadnje vreme javlja, inače sam ja sam da vam kažem, ja sam vrlo bezbrižno posle toga živeo, dugo se nije znalo za moju ulogu i sve ono što sam radio, osim u strukturama u vojsci, jer ja sam postao zamenik načelnika obavještajne službe kad sam se vratio. Da, vi je bio zamenik na Branko Hrga, ako tako je, ali rat je počeo, Krga je premešten u vrhovnu komandu, a ja sam bio operativni šef vojno obavještajne službe, prema tome ja sam nastavio da radim odavde sa ljudima s kojima sam imao prethodne kontakte sa suženim brojem i ja sam 23. pozvao čoveka vrlo važnog iz NATO-a i pitao sam ga, imajući u vidu da smo znali tih dana, jer je Clark pozivao i pretio generalu Ojdaniću da je agresija tu negde na pomalu, dan ili 2 ili 3 i tako dalje. I ja sam pitao čoveka šta se dešava ili kakva je situacija. On je rekao danas idi kući, sutra već ne znam. Znači danas 23. neće biti marta, neće doći do agresije. 24. sam mu se javio u podne, ali ponovo onda mi je rekao ništa se više ne može promeniti, znači obuj čizme i želim ti sreću. Ja sam naravno otišao kući, presvukao se u maskirnu uniformu, poljubio porodicu i rekao sam ne znam kad ćemo se vidjeti i vratio sam se i rat je uveče u 20 časova. Jedno od prvih ciljeva je bila Kuršumlija, moje rodno mjesto. I tu je poginulo 11 ljudi.
Vjetnamski sindrom. Vjetnamski sindrom, se javili ke vas? Da, ja sam proveo rat, proveo sam iza toga kao zamjenik, kao pomoćnik ministra odbrane za međunarodnu vojnu saradnju i politiku odbrane. Bio sam u jednom momentu kandidat za ministra odbrane, ali tu je došla nova vlast koja je priprećeno da ukoliko se to desi da će Jugoslavija i jugoslovenska vojska imati probleme. Naravno, od toga se odustalo. Ja sam onda bio nakon nekoliko mjeseci specijalni savjetnik za tržište Afrike i Azije, vojne ove firme SDPR Jugoimport koja se bavi transferom vojnog naoružanja i opreme. Ja sam onda išao po svetu, po Africi, po Aziji, znači nisam mirovao. Bio sam konsultant nekim firmama međunarodnim, nekim vladama i tako dalje i tako dalje. A vjetnamski sindrom se javlja zadnjih nekoliko godina. Znači, otprilike kada ja počinjem da budem mirniji, u smislu manje frekventan u raznim sredinama, ne učestvujem više u raznim forumima, dobro, intervjui su mi postali već praksa i bilo upisano ili preko ovih elektronskih medija, ali otprilike sećanja postaju sve svežija i vi ste mlad čovjek, ljudi u mojim godinama ili u ovim godinama posle 70, sva sećanja iz ranije, iz prošlosti, nekoj daljoj ili ne baš tako bliskoj, su veoma sveže. Zato ja vama pričam u detalje i sa datumima koje mogu da vam interpretiram, ali ako biste me pitali kako mi se dogodila korona, ja sam pitao neki dan ćerku da mi objasni koja je to moja bi bila manifestacija da je utvrđeno da ja imam koronu, ja se nisam mogao setiti. Eto, to je taj sindrom, znači gubim san, znači vrlo malo spavam, ne bojim se ničega što ga tiče, smrti se bojim samo eventualno ako bi doživio neku tešku bolest koja bi me držala u životu dugo da se mučim, jer nisam Bogu učinio ništa nažao. Znači, izvršio sam jednu patriotsku dužnost koju bi učinio i za neku drugu zemlju koja je pokazala prijateljski odnos prema mojoj zemlji. Ja sam u nekim zemljama u kojima sam bio vodio delegacije, ja sam rekao ako bi ljudi koji su nam učinili, pomagali i tako dalje, ako bi bio u situaciji da biram rezervnu domovinu, to bi bila ta zemlja, njih ima nekoliko. I to je, ja sam tu poruku uputio čak i Francuskoj. Binel je izgubio je čin, izgubio je penziju, maltretirali su mu porodicu, 5 godina je bio osuđen, 3 godine izdržao, napisao je knjigu Zločini NATO-a, veliki anti-NATO čovjek, borac protiv svega što tretira, što je predmet agresije bilo koje zemlje, antiamerikanac, protivnik Širaka i tako dalje. Znači, jedan hrabar čovjek, jedan čovjek koji je moralan, visoko moralan, čovjek koji ima u sebi kredibilitet najviših ljudskih vrednosti. I ja sam rekao u jednom mom intervjuu koji sam dao ovdje u ovom hotelu za Figaro, da sam putio poruku da sam spreman bilo kada, ukoliko Francuska bude u nekoj situaciji, da joj moja pomoć bude bila potrebna u bilo kom smislu, da sam spreman da se žrtvujem. Eto, to je ovako priča koja ima srećan kraj u ovom momentu. Generalne, ako imate još pitanja? Da. Da li se čuvate kao pobednik vrz NATO? Ne učestvujem, ne. Da li se osjećate kao pobednik? Ne, razumeo sam, da li se osjećam kao pobednik? Ne, ne ja. Ne ja. Ja mislim da je pobednik Vojska Jugoslavije, znači njena obavještajna služba i oružane snage. Politika nije odradila što je trebala još da odradi, ali ja taj deo neću da komentarišem, ja sam vojnik, znači diplomata pre svega. Naša obavještajna služba nju je priznao Wesley Clark u svojim memoarima.
znači Moderno ratovanje, knjiga koja je objavljena, prevedena na srpskom jeziku, ne znam da li je dole ima. Moderno ratovanje, on se tamo bavio kroz njegovu ispovest u tim memoarima se naziru suze. Znači, on je neuspeo general i on je smenjen dok se nalazi u Japanu, a očekivao je da mu se produži još godinu dana. I to ima u njegovim memoarima, a ima i u drugim pričama. Drugo, u jednom svedočenju na BBC-u 2002. godine priznao je otvoreno da je jugoslovenska vojna obavještajna služba među prvih 10 u svetu. Znači, to je to. Sljedeće, McMaster, David, general američki, heroj iz Vijetnama, koji je Trumpu bio savjetnik, specijalni savjetnik za bezbednost, u svojoj knjizi koji je objavio pretprošle godine, sad sam zaboravio kako se zove, vrlo interesantan naslov ima. On je u toj knjizi između ostalog napisao, izrazio čuđenje. Kako je moguće, ovo su sada već gotovo tačne interpretacije, kako je moguće da jedna zemlja tehnički inferiorna, mala, može da porazi obavještajno zemlju kao što je Sjedinjene Američke Države. Mi smo izgubili obavještajni rat od Jugoslavije, odnosno Srbija, to vreme još uvijek Jugoslavija, izgubili smo obavještajni rat i bili smo prinuđeni da celokupni tovar, znate šta je tovar, teret ubojni koji su avioni nosili i koji su krenuli u misiju bombardovanja pojedinih ciljeva, nisu mogli da se spuste na potrebnoj visini da bi uočili ciljeve i morali da se vrate nazad i izbacivali, jer avion kad polese teret, on ga ne može vratiti na pistu. Mora ga izbaciti bilo gde. Oni su jednostavno zagadili celo Jadransko i deo Sredozemnog mora, znači sa ogromnim količinama, ogromnim hiljadama tona ubojnog materijala koji nije izbačen na prostor Jugoslavije. Evo, to je McMaster, specijalni savjetnik bivšeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, koji je objavio u svojoj knjizi. Znači, ništa, nema ni jedna reč koja je slobodna interpretacija. Prema tome, ja se osjećam kao kolektivni pobednik. Ne bi bilo korektno da idem ulicom i da gledam da li me neko gleda i prepoznaje. Prepoznaju me ljudi, naravno. Ponašam se apsolutno prirodno kao svaki drugi, naravno general u ovom slučaju, bez da sebe odvajam od ostalog starešinskog kadra, znači ni zastavnika, odnosno podoficira, ni oficira, svaki od nas imao neku ulogu. Meni je možda sudbina odredila da se nađem tamo gdje sam se našao i ta ista sudbina mi je, uključujući sav moj intelekt, znanje, školovanje, ali pre svega hrabrost i patriotizam i sposobnost možda da u tom ambijentu pronađem ono što je moje zemlji u tom momentu bilo neophodno i da odradim i da mogu da se vratim časna obraza, jer sam ja došao u toku leta 98. ovde na jedno referisanje, kada je već bilo ono što sam vam pričao, da su odluke već bila doneta o agresiji, onda su mene pitali, jedna grupa za jednim okruglim stolom visokih oficira, i pitali da li možemo doživjeti strategijsko iznenađenje. Ja sam otišao sa zadatkom pod jedan, pa sve ono drugo što sam vam nabrojao, znači da onemogućim svojim radom sprečim strategijsko, odnosno ne sprečim, nego ajde da nađem adekvatan izraz,
da otkrijem da Jugoslavija ne doživi strategijsko nađenje. Šta to znači? To znači da ne bude iznenađena u toku noći i sručena što kažu, sravnjena do crne zemlje i da jednostavno ostanemo, znači, na goloj ledini. To je bio moj zadatak. Ja sam taj zadatak izvršio i naravno ponosim se sa time što sam uradio. Sve ostalo je stvar događaja koji su mi omogućili sredine u kojoj sam se našao. Da sam se našao u Pekingu, ja to ne bih mogao, naravno. Ja bih verovatno bio opet jedan među, da kažem, boljim, jer ja sam imao takav rejting u vojsci. Ja sam 3 puta vanredno unapređen, jednom u Skoplju, 2 puta u činu generala. Znači, 3. put sam unapređen u čin general potpukovnika po članu zakona vojnog koji kaže za zasluge za odbranu zemlje. Nema više od toga. Znači, nema više od toga. Većeg priznanja od toga nema. I ja sam taj čin dobio u avionu na putu na službenom putu iz Bukurešta, iz Rumunije za Ukrajinu. Zajedno sa ministrom odbrane u jednoj delegaciji koji smo bili, oni nekoliko generala u zvaničnim posetama oružanim snagama ne Rumunije, ne Bukurešte, nego Sofije Sofije i Kijeva, odnosno Ukrajine. Avion je, u jednom trenutku je došlo do neke poruke koju je ministar primio preko mobilnog telefona u trenutku kad se avion spuštao iznad piste, kad je u dometu bila mobilna telefonija, i čuo je poruku šefa kabineta predsjednika Republike, tada Koštunice, da je general Milanović vanredno unapređen u čin general potpukovnika upravo jutros. I naravno, on je naredio da se podigne, ministar odbrane je bio jedan hirurg iz Crne Gore, Krapović, sjajan jedan čovjek. On je naredio da se podigne avion i naredio da se posluži viski u avionu. I tako sam ja proslavio taj čin u avionu. Odnosno nakon toga smo sleteli na kijevski aerodrom i ono što je inače u protokolu bilo predviđeno, to je odrađeno, sastanci i tako dalje koji su bili predviđeni. Uveče je ministar odbrane Ukrajine priredio u jednoj rezidenciji na periferiji Kijeva jedan prijem za našu delegaciju i u jednom trenutku prema večere, mimo protokola, protokol sam ja radio zajedno sa njihovom ambasadom, je počeo da priča da mu je čast, da mu je zadovoljstvo, da je srećan, da ovo ono, ali pored njega je stajao njegov šef kabineta koji je u belim rukavicama držao na tacni dve kutije. I sad, naravno, preko puta sedi moj ministar odbrane i onda me gleda i sad ne znam šta se dešava. Protokolom nije ništa predviđeno u tom momentu. Ja sam samo se nasmejao ako sam nešto pogrešio, šta je tu je, ali mi smo u zemlji domaćina, znači njegovo je da menja protokol, a ne mi. I da bi otkačio u jednom trenutku rečenicu da ima čast da u ime predsjednika Republike Ukrajine, general majoru Jovanu Milanoviću, sada već general potpukovnika oružanih snaga Jugoslavije, uruči čin general lajtnanta, odnosno general potpukovnika ukrajinskih oružanih snaga. Ja sam u istom danu u nekoliko sati dobio 2 čina general potpukovnika. Eto, to je karijera. Hvala puno.